na Masumbwa Mukamba Kongomani ambaye alikuwa beki wa Kiyovu. Wanapanda counter attack ya Kiyovu. Anakwenda lakini bado mpira nao Juma Sakarachenga vizuri. Mimi na kule weka kwenye robo. Kale maridadi Mustafa Francis. Funga bao lake la kwanza la kuongoza. Kiyovu anapata bao safi kabisa kwa inua mashabiki hapa. Kijana Mustafa Francis mahiri sana. Funga bao maridadi ikiwa ni bado bao lake la 5 katika Azam Rwanda Premier League. Mchezaji amepata nafasi, kipa nafasi kama ile lazima atakuumiza. Mchezaji huyu Bwana Romario, kitu naweza nikakwambia ni mchezaji bora sana. Ni sababu ni mchezaji hajapata nafasi sana ya kuchezea timu ya Kiyovu, sababu hawajampa nafasi. Kila siku ni mchezaji ambaye huwa ni mchezaji wa kugomboa. Sijui wakimpa nafasi sana huyu mchezaji sababu katika kupiga mpira ni mchezaji bora sana, kusoto kulia. Unaona kama huyu mpira unapiga na mguu wake wa kusoto. Hakutegemea na watu wote wanamzoea katika mguu wake wa kulia. Angalia jinsi pasi ilivyotolewa na Mkameruni yule Ngano Alex. Pira kwa Rashid Karisa cheva fafa. Pira ogaruka Hijariko, attention. Mustafa Francis Rusha Tsikwibo mugonwari ya fafa. Makosaria. Ni kufra. Ni kufra. Taza kureba ikosa ryabayo hariya mukanya gashize. Muyazamu yakoza amakosa hariya. Urabona ko yarafite umupira arenga umurongo ahita ugarura yongera arawufata. Hariya na makosa. Ivyo. Turebe kufrano. Erosa Chebye! Igitego cyiza cyane. Innocent Chinzi igitego cyiza kufra nziza cyane. Akaba ari na kufra ya mbere ikipe ya KIYOVU Sport itsinze. Hago kuva Shampiyona yari yatangira bari batsinda ibitego bya kufra. Innocent akebye igitego cyiza. Kocha ari yawe vuga iki uburyo atera mpira. Romario nkuko abivuze. Akagombye gukora ikosa ngiringi. Nkuko abivuze agomba kudoza, ni nako yabigenjeje. Kandi yabashije gufasha ikipe kubona igitego cya kabiri. Urumva ko ya experience nakubwiraga niyo yiyi. Urumva ko yatekereje aramenya balo iri hehe, bashizeho miri ngomba kuwutera hehe. Ibyo byose ça fait partie ya experience. Urumva ko umukinnyi Habyarimana Innocent agerageje gufasha ikipe kubona igitego cya kabiri. Kuri decoder Azam TV wasanga mashine arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.